za sada drži ovaj derbi pod kontrolom. Istina i nije imao neki prevelik izazov. Ovdje je bilo igranje rukom. I da vidimo, bit će još i žuti karton za Kerlu i to je njegov drugi, samo što je dobio žuti karton maločas, evo, zaradio i drugu javnu opomenu. Da vidimo. Kerla i dalje govori tu Šehoviću da nije bilo namjere da igra rukom. Najprije je glavni sudac pustio prednost, ali kada je izgubio loptu Hebibović, onda je dosudio slobodan udarac i pritom je još dao drugi žuti karton Kerli. Dakle, od 77. minute Željezničar će igrati sa 10 igrača. Nije bila ruka u prirodnom položaju, to je definitivno visoko i daleko